Savremene tendencije u poljoprivredi, novi sortiment, bilo da se radi o pšenici, kukuruzu, suncokretu, zahteva i donosi nove izazove, vremenske prilike, odnosno klimatske promene koje se dešavaju poslednjih 10-15 godina, takođe nas aktiviraju ili povećavaju brojnost pojedinih štetnih insekata, uvećava se brojnost korova, ili dolaze neki novi invazivni korovi i sve to negde traži da se zaštiti bilja pristupi krajnje odgovorno s jedne strane, jer postoje mogućnost i problema sa ostacima pesticida, ali da se radi tako da podižemo istovremeno nivo znanja naših proizvođača o tome šta može da bude problem, da se redovno obilaze usevi i na taj način i zasadi, da se prati stanje i da se reaguje onda kada je to stvarno, kada je premašen prag štetnosti, bilo da se radi o mikroorganizmima, bolestima ili štetnim insektima i korovima. Kako su vaše iskustva kada su u pitanju, da li poštuju preporuke i da li se sve više okreću onome što je neophodno? Ja mislim da naši proizvođači na kraju 40-50 godina se na ovom području Timočke krajine intenzivno radilo na, da kažem, davanju tih savjetodavnih usluga krajnjim potrošačima i proizvođačima. Znači, na taj način smo se trudili da znanje i iskustvo prenesemo i mislim da je sve veći broj proizvođača koji se odgovorno ponašaju prema postupanju sa sredstvima za zaštitu bilja, prema pesticidima, s jedne strane, i s druge strane da negde i oni razmišljaju da jednostavno samo izbalansiran odnos u zaštiti ili u ishrani može da da i dobar rezultat, i kvalitet, i kvantitet, a na kraju da to bude profitabilna proizvodnja.